mwaka jomwe jokoroki Kiraito Murungi na nywere muma na gutwika ngavana wa baire wa kaunti ya Meru. Kiraito Murungi do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Governor of Meru County. Kiri wirane bwawe jamwe jamanto jaria ekirite a Meru wirane ne gukiria urimi kaunti na Meru. Ngavana Kiraito augite atetikiria kaunti ya Meru ithirwa imwe ya kaunti iri irombaga utethio bwa irio ikirikanwa urimi na irio kuoneka nthigurune ni imwe mibango ya thirikari nene gukurukira Big Four agenda. Thirikari ya kaunti ya Meru ni ambirie na kurugora kamiti ya urimi iria yari itare thirikari ya kaunti iguru ya mirandi imwe ya urimi iria bambiria ya kuguna mumeru. The functions of the board are one, to advise the county government on the best practices to enhance agricultural productivity and sustainability. Two, to advise and support the county government on efficient delivery of priority projects in agriculture, some of which I mentioned to you. Three, to provide coordinated advice to the government on strategic policies in the agricultural sector which are aimed at promoting economic growth and employment, reducing poverty and inequality, especially in the rural areas. Kaunti ijikene muno na urimi bwa miraa ende ngavana Kiraito Murungi na ataririe arimi ba kimera giki kugeria kwanda kimera kingi kiria kiomba kubaguna na bona baitankuruki. Nebiji ntwa miraa ukiomba kuweta ura miraa yukaritwa. Miraa no mwaka yukareo indi yongero gitu kingi na mulimi yoromba kona pesa zaidi. Nimesema mkulima wa miraa tumuongeze ng'ombe. Nyankuruki ngavana Kiraito noritie Amero kwanda mabokando ni kiria augite na kwenda gutigira Amero bagutonga wathanine bwawe kumania na mbokando iji. Twande avocado 500,000 half a billion in these 5 years. Why? Ntingwenda kuongera Meru bilioni 5 during my reign. Ke mubango jwa gukiria urimi kaunti na Meru ngavana Kiraito na ambirie mirandi mwanya gukiria murimi. Ngavana na rugorerie urimi bwa ndengu iria augire ikaguna arimi kuma ntere cionthe cha kaunti ya Meru muno kuma ntere iria kumite. Gukurukira ngwataniro ya thirikari ya kaunti ya Meru na rwangi rwa Red Cross arimi ibanenkerwe ndengu iji iria igutumira mieri 3 akigukura. Nkuruki ngavana Kiraito na rugorerie mubango jwa ndengu pesa jotigira murimi wa kimera giki na kuguneka kumania na wendia bwa ndengu iji. The Red Cross have launched a very successful Ndengu revolution in Kitui County, working in cooperation with my friend Governor Charity Ngilu. I'm looking forward to launching a similar revolution here in Meru County, covering the areas of Buri, Tigania West, Tigania East, Igembe Central and Igembe North, which have in the past been ravaged by endless cycles of drought, famine and perennial poverty. Nilipokuja kumtembelea kuweza kuweka kidole ule mkataba, na amesema ni wakili na anajua mambo ya mkataba, akaniambia kwamba huku sehemu kame katika kaunti yangu watu wangu wako na shida, na hiyo dengu mumepeana huko Kitui, nataka ifike kwangu. Arimi kaunti ya Meru ibamukirite onto bobo na aria bakuga ibagunekete anene kumania na urimi bobo bwa ndengu. Nkuruki Amero kuma ntere iria ciumite bugite mubango jojwa urimi bwa ndengu ibokuguna arimi. Twiragwo Rwanda na Rwanda ru na ndirwo kombosiara indo bibingi na bakomba gutwongera nyambe nkuruki au baratwete twagwirwa muno. Thirikari ya kaunti ya Meru negwatanite na nthiguru mwanya iria ciumba gukiria urimi kaunti neje. Nthiguru ya Korea ibagwatanite na kaunti ya Meru kenda gukiria mbeu mbithi batonya ke urimi. To start a program of youth in agriculture. This is where we are going to be training our youth, in agriculture. So we wanted you to see the school as well. The school might require some support in terms of infrastructure,
So if the ambassador considers it fit, we'll be very happy to give this school some little facelift and support so that we can use it to train more farmers. Kinya Minister wa County ya Meru ibendekithitie anto gutonya kiurimi. Minister wa mbeu mbithi Daniel Kiogora noritie mbeu mbithi batonyeke urimi bwa miti makandamia na mibokando akibera biu ni imera bitiendaga mantu jamaingi ki umenyeri bwayo. Mheshimiwa kuba o miti tantatu muntu wonde etanajo ki atuenge ongere nyethirwa ningi na ina andere 10 mwaka jujungi ongere ngi kenda gukiria murimi. Thirikari ya County ya Meru nirugoritie sako cha gutetheria arimi baba. Ngavana Kiraito na rugoririe sako ya arimi ya Ikwachie sako iria igaukiria murimi wa Ikwachie Nkuruki. Ngavana Kiraito na ariongere amwe na minister baire ba thirikari ya County ewe nthigurune Canada kenda kumenya otea buria butumikaga bwa urimi bwa Ikwachie kuguna Mumeru. Tumetembea na waziri wangu wa kilimo Professor Karoitha Kiugo na waziri wa ushirika wa cooperatives Mwingi Mugambi hapa, tukatembea mpaka dunia ya Canada. Kwa sababu tumesoma kwa vitabu, tukaambiwa huko ndio viazi vinalimwa sana katika dunia hii. Berema pahali tunaanzia ni kwa udongo. Pahali unapanda viazi. Kwamba kwanda Ikwachie ukianda Ikwachie milimoni. Tumeambiwa rasima udongo uwe na rotuba. Arimi ba kimera kia kawai bambetie gukua nkoro ithoko itebui ya kimera keke kwa miaka nande. Thirikari ya County ya Meru negwatanite na thirikari nene kenda gutetheria murimi wa kawa. Banki ni anenkanire milioni 500 mbecha iria cianenkanirwe ki iwanda bia kuthia kawa. County government tuna kazi kubwa. Kwa sababu kama sisi ameungekuwa hapa muleta pamoja bank serikali kuu ambayo tunafanya kazi na hiyo Ministry of Cooperatives na ukulima wote. The business of Alinda is to facilitate, ni kuleta viongozi wengine pamoja. Kwa hiyo kazi tumefanya sisi. Hiyo pesa ya cooperative bank ingepatikana 500 million, kwa sababu ni sisi tunatoa guarantee kwamba kama mill hii ambavu kama mira alipi pesa county government tutalipa. Gwatania na Eston Gitonga Ntukwerojo ngekumenyithia mirandi mwanya iria thirikari ya County ya Meru ithithitie ki ward mwanya kwa mwaka jumwe juria ithiritwe iwathanine.